King lagyuning impam po ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kekan timurin. Kini kaniting Dominguning pamaylasa at karingaldo ning Semana Santa, lawantayay Jesus kaya bering taong may nakit kayang mi parangalan, karing palaspas mamusan king kayang krus, mamamate metong nga karine-rine kamatayan. Nano ingke katamong katatalakaran, para kay katamo tunay ang anak ng Diyos, amete alang-alang kay katamo, uling kaluguran na katamo. At king tutuking Domingo, para ngalantaya bilang ing Ginoo, mi bangon ban apagkaluba na katang biye. Manalangin tamo. O lubos, mayupayang Diyos, ipanalangin mi keka, bendisyonan mo reting palaspas, at pabanalan mula. Higaldoy ti matulaming papasyag king Jesus, ya ingke kaming Mesiyas at Ari. Bisa na yaldo das nan misana ing ligaya ning bayo at alananggang Jerusalem, kapamilataning tapat apamanukikeya, amabibiyet magari, manggaman king alananga. Amen.
ing Ginoo manatili ake kayo, at kekaan timurin. pamamasa king maya pabalita agpang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Iniyang malapit no Jerusalem mataya batsawan na nening balen ning Betfage at Betanya king bundok ding Olibo, pepaunanong Jesus ting adwa ka ring alagad na at inutos na karela muntako king baryong arapanyo. Pangarasyo ka rin das nanyeng metong abiserong asno makatali, kalaganye at dalanye keni. Nung ating kutang kaya kayo bakit kakalaganye, sabihan nyo kaya, ing Ginoo kailangan at pasubli niya namang agad keti. Mintala at disnandoring metong abiserong asno king lele dalan, makatali yaking pasbuldalan. Samantalang kakalagande, ting taong at sukarin, kitang da, naning garaptan nyo, bakit kakalagan niya? May kibatlan timoy tiro ng Jesus karela at ding tao pepay tulutan dong mako. Delare ing biserong asno kang Jesus, timpak daking asno ing karelang imalan at isakere sanay Jesus. Ding dakalataw, din tagdo ring karelang baligdalan. Ding aliwa naman may maklilang sangang dutong at binidito reti king daralanan. At ding taong mumuna at ding makatauli kang Jesus kukulisakda. O sana panwana ning Dios ing daratang king lagyuning Ginoo, panwana ning Dios ing daratang ng kayarian David ay patamo. O sana king kakatas-katasan. Kakamalan kong kapatid, ing mayap ng balita ng kikatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Payapayabak po, kekongan. Kaluguran kong kapatid at suta napin king pamaglob ng Jesus king Jerusalem at itamo naman lulugtana king banal aparumingo. Nung lawen tayo po, mayari ing 40 aldo pamagsadya. Saan ita? At ba? Quaresma, mayari po yung Quaresma at lulugtana napin king ausan tamong maleldo. Inumpisan tayo po yung Quaresma, king pamamuskus abu, karingke katang kanwan, no labat deng abu. Palaspas alin ginamit tamo niyang milabasan abanwa, abeging abuna, akebit ta karing kanwan tamo banumpisan tayo yung panaunan ng Quaresma, anyang Ash Wednesday nepo. Dapot ngeni dulubtanan na naman king bayong parminggunan ing pamaylasa, kamatayan at pamanyubli ng mebye ning ginutang Jesucristo. Dapot ngeni daralantala ding bayong palaspas, ding sagiwang palaspas, sariwala, berdila nepo, noyo seliren. Mituran lang holy water. Burinsab yung seli yo kaya kami. So ngayon seli kaya kami, intabadwa yung holy water. Alibibiro kumupo. Pero meto nga pa magbayo, kings dadalan tamo sa giwalang palaspas. Uling meto nga sa giwang kasalpantayanan, inke katamong iyarap kay nga pong Ginoo, anting pamanukita mo kaya king kayang lasa at kamatayan. Anyapin naman, kilok ning 40 aldo,
pilit tayang binayo ing sarili tamo, kapamilatanan ning kekatang pamanalangin, pamagayuno, ampong, pamaglimus. At bigkapilitan tamo, matula ko po niyang milabasa na Miyerkules pablasang deng pari Lino Lola Dila. Ing pamagpakumpisal, kaya kayo na po. Bring sabihan, dakalang meng umpisal. Lininis tayong pinubluban tamo, sidya tayong masalese ing sarili tamo, bansagiwa tamong marap, king ginu at abayan niya, king keyang kasakitan, pamaylasa at kamatayan. Sisimbuluda dening kekatamong palaspas, akag wawagayway tamo. Nanyaking kapampangan to. Pi paspas tamo nepo. Anyapin kay bat nanini kanyan, lutataking pisamban at pigunaman tamo, ing maragul ng pakalulu, ing maragul ng lugod ning Dios kekatamo. Anyapin, dening palaspasareni tandaan na ning sagiwang kasalpantayanan, sagiwang pangataw, bangkanitay tamo tunetang makiyagum keya, kikeyang kasakitan at pamaylasa. Kauli tabale, numano la rin palaspas. Suno kem pasbol. Ne? Bakit? Kagawan dong agimat. Bangkat takanwe lugubing, kidlat ngara. Pero rin aliwa naman sa biyanda, ban, mitabi na kanu. Deng demonyo, deng marok ay spiritu, ne po. Hanapin pong Father Dave Conception, bayo ye po kanuk sabit kay kilob, kailangan paspasan nyo ang paing at tsuketang kaya kayo king kilob. Bakit? Kasi sungkebit yun kay pasbol, tangat tsukeng kilob, namiluwal. Nada palwalan nyo ang pa mo. Pero masanting yan naman pamiguna mini, o hindi daraptan tamo. Tatabi tamo yung marok kaya katamo. Tatabi tamo yung demonyo kaya katamo. Dapat dening palaspas sa reni, mamaspas lasana king, kaya katamong biye, kasalpantayanan, paspasan dalaringega na ganang karokan at demonyo na ning biye. Pero, den simbolo lamo. Itamo mismo, king kaya katamong kapag nasan, amanatili king apong ginu. Sana manatili talang tatabi, deng marok, panatilyan tamong tatabi ring demonyo na ningbiye, bangkanita, lakwas tamong makisan netong at makiyagom king ginu. Lakwas na ngayon banal na parminggo, king keyang pamaylasa, king keyang kasakitan, king pait adalana na king keyang kamatayan. Kasan metong ng Kristo managumpeta sana mo naman, king pamanyubli ng mebye, king keyang tagumpe, king cruz. Amen. Amen. Kambening memalen ning Jerusalem, ipasyag tayo Jesus bilang kekatang Ginu at tukyan niya kabang daranit tamo ing keyang kapurian. Ing lagyo ng Kristo. Amen. Pamituki-tuki na po ning prosesyon tamo, dinantala
Imumunang pamimunang ing asno. King pamagkulang ing maglakbe panungking Jerusalem, tigugunaman niyo ginuing nung maganaw, pinilibe, invento nga asno, bilang sakin mo, man magdalakit at matag king Jerusalem. Ginoo obat kabayo, o dabulag, ing ginamit mo, king kekang pamaglakbe. Ewari mas masikat na katawan ready. Ewari mas sasadsad na kasana. Inya pala, kaniting eksena, pagka nakamo palake kami nung makananong dapat biyayan ikababat. King kalaban, aliwa palengkinan ng katawan. Aliwa mo naman, ingakaptan at kamarinayan. Tunay kababan, mayayakit niya king pinugluban. Yamalay susi, tunay sikanan. Wapi naman, ganitang pinantin, ino, anong nung impisan muna, ingkega pamaglakbe, king kasakitan. Malino ping mayayakit, ikalupa ng metong asno, kingkinan ng kerang katawan kanita na kaman, managumpe, kingstika na aning pamanyong lingye. Ituro mo kami naman sanang ikaw galing asno, aniway didinan pansining kinan ng kaming katawan, doon ganakan ng biyayan, tunay diwa ng kababan, ang aking susi, ng sikanan. Isadsad mo kami, papunta kay Jerusalem, o Diyos mi, kapaminatan ng Kristo, Ginoo. Amen.
Ikaw ay ngani na ng Israel, ikaw ay isuging anak ng David, na daratang king naguning Ginoo. Ikaw ay ngani, ikaw lingkod. Ikatwang pamiguna, ning palaspas. Ginoo kaniting kumol, tutok ng kaming pansamantalaman, painawa king pamaglakbeni papunta Jerusalem. Sobrang malisangan, king pamaglakad mi, king lalam ning mapaling aslag ning aldo. Dapat mas maging mapaling pa ipakiramdam mi, uling balumi, king tugmi, king ing Jerusalem, apay tumulan mo metong yang lugar na mapali, e muking simoning aldo no na ikit mapali ya karing dakalataon maligagang magsadya para king fiesta ning pamaglagpus. Mapali ya naman karing dakal ay issue ning pamagnungkulan. Mapali ya naman karing dakal amang gaspangaw gali na ring may malen. Mapali ya naman ikit, uling mapali lalawe keka ding manungkulan. Urida karugong panasakitan at paten. Ginoo tunepin, emo mapali king Jerusalem, makatakot ba? O Ginoo, kaniting mapaling panahon, kaniting makatakot ang pinandit, kaniting mapaling pa maglakbemi, king mas mapaling lugal, adasan mo. At kaniting maplas sa karanasan ning kamatayan mo, O Ginoo, atin kami palang tatalnang makapamye sa galang ke kami, kaniting pari, ning bulong, ning olivo. Ituro mo kami, Ginoo, manawen bilareti pulong bilang tanda ning pag-asat gamitan bila naman sa nareti king maya pakararaptanan. Man kapamila tanda mi preskuan kami king mapali ng aslag ning aldo at mipaldan kami karing malisangan ng singo ring mapaling sitwasyon adarasnan mi king biye. Sopan mo kami ginuman emilang gagawang pamalaspas karing kalaban mi. Nunay gamitan nila sana anting palaspas sa titerap mi king angin kabang daralan kang paluk in Jerusalem. Mananunan sanang reting paspas, munyelang sika ng bansungan mo, bitmong tapang, ingdasnan mong makatakot na kamatayan. Ikami mo naman Ginoo, king matapang mong tangka, king pamaglug, king makatakot na lugal, ikami man mididinan sikanan. Ipanalangin ni Keka, kaluman ng makanano lang sisibot ring palaspas, ning olibo, king desyerto, makanyan naman sana karing pusumi at tumuburing bunga na ning pag-asa at kapanayan. Uling ikay matapang ang ginumi, geni at manggaman king alananga. Amen. Hosanna, 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 King, anak ng David. Kanya'y datang,
King pulutong ting sa blangangel, pupurianda ka king banwang matas. Ding tao at saglang bagay bela lang, kakablas da ing kapurian ayan.
ing pakaka Ginu tunepin masakngub king metong alugal nung makasarala ring palsbol. Lawen mo ni Ginu uling pakakabat inya bisa kaming manglungob magsilbi. Dapat igit masakit nung ring pasbulareti ila ring pusumi. Mas masakit kang subuyo king pakasarang puso o Ginu. Mas masakit meng luban ing pakakabat apilubluban. Ginuming Dios tutupin neng mamarap kami king biye sakitan kapag subukan manyarang pasbul ning puso at pilubluban. Ingke kaming agad agagawan tatakot kaming danasan ing sakit at sakit ning biye. Dapot ting mas masakit, kanita kabang pakasara kami pusot pilubluban, akakalingwan mi, mo naman pala bilulub kanita ing grasya ning kekang kayapan. Sopan mo kaming maging kawangis mo o Ginu, tatakot king nanumang lugub a karanasan king biye. Petutuan mo pin, nung makananong manyarang pasbul king tune paralan ning kaligtasan. Lalo na inyang sinabi mo kabang mga dika king Getsemani, ipa nung burian mo ilakome ting kopa, dapot ing kekang kaburian yang mitukyan. Ginu, kamanyarang pasbul, inya may ganap ing kaligtasan makaukol. Ginuming Diyos, sopan mo kaming mamuklat karing pakaktarang kaming pasbol, bantunepin lungub kanita, ing labis-labis sa grasya, amanibat keka, uling ginuka, manggaman king alananga. Idawon tayo po yung kaya katamong banalamisa para king kapasalamatan na ning balayan na ning maya papastul at antimurin para king kapasalamatan dari Sita Celis, Erwin Dizon, Grace Muñoz, Garcia family, Ocampo family, Dan Concepcion, Romeo Galura, Mr. and Mrs. Salvador Patdo, Josephine Patdo Villarino, Miss Corazon Nicdao, Malu Webb, Peter Pan Funeral Parlor and Bicycle Shop, Gloria Matic, Estrelita de Macali, Dolly Kanda, Lourdes Escoto, Cherry Gamboa, Nelson Drugstore, Mamerto Encinia Dizon, Mr. and Mrs. Harry Escoto, Rolando and Emily Narne, Arnold and Joscora Luge, Alfeo and Antoinette Dongka, Nicomedes and Jocelyn Dongka, Herbert and Arcel Dongka, Eliezer and Jocelyn Dongka, Mrs. Virginia Luge, Mr. and Mrs. Antonio Borlat, Agnes Regala, Trinidad Mercado Regala, Jaime and Angelita Gopez, Mr. and Mrs. Remigio Carreon, Mr. and Mrs. Rene Rivera, Senaida Pagku, Kambeda Puring Karelang Pamilya. Antimurin para king makapasubaling kayadwanan dari, Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, Maria Manalo, Alicia Samia, Edsel and Annalisa Villapando, Gopez Alfonso siblings. Kapasalamatan mo rin para king Aldo ng Kebaitan Orlando Pagku, para king complete healing ng Dan Concepcion. Iulino sana king kayarian ng maligaya ding kapatadtamong mayango na biye, lalong-lalo na para king kaladwada di, Among Bong Gopez, Among Mar Miranda, Victoriana, Miguel, Reynan, Edgar, Daniel, Leonardo, Josie, Rodolfo, Segundo, Isabel, Manuel Sr., Milagros, Ruben, Arturo Sr., Marisa, Asuncion, Jonicia, Isabelita, Derek, Gregorio Jr., Leonor, Noli Sr., Edwin, Gregorio, Victoria, Romeo, Ernesto, Julia, Jerry, Nicolasa, Teresita, Francisco, Alvin, Efren, Gambi, Dalisay, Alan, Armando David,
Julia, Adelaida, Emiliano, Angela, Francisco, Ricardo, Joseph, Aguinaldo, Jose, David Jr., Tatang Mau, Delfina, Hilarion, Danilo, Concordia, Luisito, Alberto, Herminia, Juan, Paulino, Pasencia, Ignacio, Sofia Denise, Jerry Jr., Jerry, Arwin, Archie, Ursula, Jesus, Primitivo, Sopriano, Froilina, Vicente, Concordia, Regina, Ana, Aurora, Isabel, Severino, Rita, Jesus, Helen, Paulino Jr., Francisca, Juanita, Segundina, Javier at Ding Sablang Kaladwa. Manalangin tamo. O lubos mayupayang ipaning ginuming Kristo, tinubod ming kekang anak, ban mibait king metong ababayi, at mate king metong a krus, at king kapamilaan kayang kapamintuan, ing pamikpani mapawi para karing sablang tao. Patnubayan mula ring kaisipan mi king kayang katutuan,
At pasiknangan mo ring biyemi, kapamilataning alimbawa ning kayang kamatayan, banmunye kaming kayagum mo, king kayarian ning kekang pangako. Ipagkalubyo sana iti, king kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapot makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Ing Ginong Diyos, sinanene ing dilako, antimo king metong amagaral. Ban kanita, mabiyasa kong magsalita, karing amanong munye si kananlub, karing matitikal. Balang abak, gigisingan ako, bakong makiramdam, bakong tumingid antimo ing metong amagaral. Ing Ginong Diyos, biklat nako balugbog. Ako naman eko tinanggi, ni eko kaya ginulot. Bagkus inapagke ing gulot ko, karing mamatbat kanako. At ding pisngi ko, karing manyapulyot, karing balbas ko. Eke kimbilan ing lupa ko, karing malmura at maglura. Dapot nako tatalaban ning pamalmurara, uling ing Ginong Diyos sa saupa nako. Inya inarapke ing lupa ko, anting batong pipanasusan, balo ko, king eko may bili, king kamuran. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit apakibat. Impakibat mo po. Diyos ko, bakit pepemborisan mo ko? Idalit tayo po. Diyos ko, bakit pepemborisan mo ko? Ulitan tayo po. Ding sablang manakit ka ko, kalyanda ko. Pipiling dalaring buntok do, at pituya-tuyara ko. Ngarang sasabi, ing ginuyang kekang penaligan, bakit ngeni, nakapapansinan. Nung kaluguran nakapin, bakit nakasagipan? Pakibat po. Bakit pepay murisan mo ko? Padurot nanda ko, ding aso. Kukub-kubanda ko, ding maro katao. Gamat ko bisbus dala, pati na ding bitis ko.
kanakong butol, kakulang abilang. Pakibat po. Diyos ko, bakit pepa'y murisan mo ko? Karelang pirakayan, susulod kong imalan, at kakong tibabal, karelayang pisugalon, e kasana lalawot ka na ko o Ginoo, datang na kang agad, o tala pagligtas ko. Pakibat po. Diyos ko, bakit pepa'y murisan mo ko? Isalita king lagyo mo, karing kakong kapatay, at ikaing kakong puryon, king karelang kapulungon. Ikong makitakot king ginupuryan ye, ikong sablang lahi ng akop parangalan ye. Pakibat po. Diyos ko, bakit pepa'y murisan mo ko? Diyos ko, bakit pepa'y burisan mo ko? Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan karing Filipos. Bistama na kayo ing panga Diyos, makanyan man, ena inang kaminan ing pangapante na king Diyos, bagkus linubas na ing sarili na, king sablang kamalan, at kinwa na ing aske ning metong aalipan, at mekiwangi siya karing tao, king sablang bagi, king pamakiwangis na karing tao, migpakumbabayang maygit karing sabla, at meging mapamintuyo, ang gaking tinggap na ing kamatayan, king metong akrus. Dapot ing Diyos naman, pinukne king matas amatas, at dininaning lagyo, amimigit karing sablang lagyo. Ban kanito, king lagyo ng Jesus, sukat lang siklawod ding sablang tud, ding karin banwa, at ding kete king labwad, at ding lalam ning labwad, at ding sablang dila, sukat dang ipasyag, king Hesu Kristo, yaing Ginoo, king ikalagayo ning Diyos igpa. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, parangalan tayo po ing mayap a balita.
Ginoong Jesus, ligaya't kapurihan keka. Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ing pamaylasan ng ginutamong Jesucristo, agpang kang San Marcos. Adwang Aldo, bayo ing Paskwa, ampoin fiesta ning tinape alang lebadura, ding pamuntok apari at ding eskriba, maninton lang pamikatagon bareng apara ka Piesus, king parangan, akalilalangan alayon ding ipapate, dapot ngarang sinabi. Eking aldoning fiesta, magkang mikakaguluan karing memalen. Jesus at Chocanita karin Betanya, king bale ng Simon a leproso, makarungutya king pamangan. Inyang dinatangya ing metong ababaing magdalang lulanan ay alabastro, amit mong pabanglong nardo, abilang binangmal, uling alang samot. Pinuntine sumpal ing lulanan at tigtog na ing pabangluking buntok ng Jesus. Dapot ding mapilan ay atsukarin, aking sakit ning lubda, ngarang mibubulungan. Bakit sinayang ng makanyan ing pabanglong yan? Ing pabanglungan tiyan, malyari nga pisaling migit 3 dala na denaryo. At sanay nga bli, magsilbing ipaglimos karing kalulu. Dapot Jesus sinabi na, Paborenye, bakit lilingas-ngasan nye? Iting depat na kanako meto nga mayap adapat. Pablasang ding kalulu kayabe yung parati at kapilanman, buriyo, malyaryo lang daptananan, mayap. Dapot ako, eyo ko parating, akayabe. Depat na yung kagiwa na, pepauna na ing pangakuskusan ng pabanglu, ing katawan ko bilang pamagsadya, king pangakutkut ko. Ing katutuan, sasabihan ko kay kayo, nuka rin paman mi panaraling maya pabalita, king kabinugan na yato, hiting depatana, masambit lamo naman bilang panalala keya. Ihudas Iscariote, metong karing 12, lepita na laring pamuntok apari, baning ipanganyaya karela Jesus. Inyang dimdam dayti, meto lalang bina, at pengakwanan deng dinan sa lapi, at iya meninton niyang paralan, ban apanganyaya ne, kabudmiras ing pamikatagon. Ngeni, king mumuna ng aldoning tinape alang lebadura, aldoning pamiyayin king kordero ning Paskwa, ding alagad kitang dakaya. Nuka rin mo kami buring munta, bani pagsadyara kang pipanganan king Paskwa. Inya tibura na laring adwa karing alagad na nga nakarela. Munta kayo king syudad at karin atag monye ing metong lalaking magdalang metong abangang danum. Tukyan nye at sabihan yu king makibandi king bale, salingyane ing maestro. Ing maestro pakutang na, nuya karin ing komedor amalyaring pipanganan ko, king Paskwa kasulu, ring alagad ko. At iturune ke kayo, king babo, ing maragula kwartong pipanganan. Makaayos ya at makasadya. Karin kayo magsadya para ke katamo. Ding alagad linakadla papunta king syudad, at disnandaying sabla-sabla, antimoying sinabi na karela, at si Jara ka rin ing pamisulusulo king Paskwa. Inyang sisilim na, di natangya kayabe na laring 12, kabang makarungot laking lamesa at mamangan, Jesus sinabi na, King katutuan, sasabihan ko ke kayo. Ing metong ke kayong kasulo ko, pagtaksilan ako. melungkot la, metong at metong karela, kitnande. Ako galang, Sinabi na karela, Metong ya, karing 12, iting kayagnan kong mititil-til tinape king salsera. Wa, tutupin,
Inganak ning tao, Matea, antimoing sasabihan ding kasulatan tungkol keya. Dapot kalulunay tang taong mga niyaya king anak ning tao. Maya pa palak para king taong iti, ing enemy bait. At kabang mamangan la, kinanwayang tinape, at kay batgingkas na ing kapasalamatan. Piraso ne at binyene karela at ngana. Kuanan niya iti, ikayungan. Itiya, ing katawan ko. Kay bat kinwane ing kalis, pepasalamat ya, binyene karela at mininumlangan kaniti at ngana karela. Itiya, ing daya ko. Ing daya ning bayong kasunduan na mibubu para karing dakal. King katutuan sasabihan ko kay kayo, na ako minom alak pasibayo. Angga king aldo ay numan ko ing bayong alak, king kayaryana ning Diyos. Kay batdang migkantang meto nga dalit, menulakan lang papunta king bundok ding Olivo, at Jesus nga nakarela. Ikayungan painggulot kayo kanako. Ampat sasabihan ning kasulatan, panasakitan king pastol at misalbag laring tupa. Dapot kay bat kung sino bling mebye, magpasiyuna ko kay kayo karin Galilea. Sinabi ng Pedro kaya, Agyang painggulot laring sabla ko, aliko. at Jesus peki batane ngana. Sasabihan kong tutuke ka, kung ika, king bengi muring iti, bayo ya tulaw kadwang ukduing manok, ilingad mo kong makatatlong ukdu. Dapot sinabi ng lalong matimid Pedro, Agyang kailangan ning mateku kambemo, ako, era ka ilingad kapilan man. at ilangan makanyan ing sinabi ra. Miras laking metong alugal aw sandang Getsemani, at Jesus nga nakaring alagad na. Lukluk kayo paken, kabang ako, manalangin ko. Kay batiki nalari Pedro, Tiago at Juan, at migmulayang mga blad at binayang malumbe, inya nga nakarela. Mabnukong ikamating lungkot, amamupot kaniting puso ko. Malakwan kayo keti, ate kayo matudtud. At dinayo yang bagya, migsakabiyaking gabon, at penalangin na nung malyari sana, lampas kayang oras sa ita, ngana. Aba, tatang kayo, hapapalyaryan mo nga ning sablang bage, idayume ka na ko ing kalis sa iti. Makanyan man, aliwaing kaburian ko, dune, ing kaburian mo, yang matupad. Migbalik ya at di sana lang matudtud at nga nakang Pedro. Simon, matudtud ka? Huwag yung makapaglamig yang metong mumang oras. Maglame kayo at manalangin, baka yung madaig king tukso. Ing espiritu makasadyayapin, dapot ing laman may naya. May koyang pasibayo at menalangin, at makanyan mo rin ing penalangin na. At misan pa, migbalik ya di sana lang matudtud, pablasang pilit lang mipipiyak ding matara. At erabalo nung nano ing ipakibat da kaya. Inyang migbalik ya king katlong ukdo, sinabi na karela. Matudtud kayo pa at pagpainawa. Gusto na, miras na ing oras. Lawan nyo, inganak ning tao, mi panganyayaya karing gamat ding makasalanan. Mibangon kayo, makota na. O yan, daratang ne, ing magtaksil kanako. Kanita mo rin kabang magsalitaya pa'y Jesus, ihudas metong karing labingadwa, di natangya, kambering kekaldan, apakay espada at pakabatuta, at tubod diring pamuntok apari, ampon ding eskriba at ding makatwa.
Ngeni ing taksil minyayang metong asenyas karela, sinabi na. Nino yaman inguman ko, yapin ita. Dakpan niya, at mingat kayong miyamas-mas ito kiya. Inya karas na karin ning taksil, kataglos-taglos na kang Jesus at ngana. Rabay, At sakane inuma, ding aliwa de lusungan de at de kapan. Kanita ing metong karing makatalakad karin, begot ne ing espada na, at tinagpas ne ing alipan ning mata sa pari, at apingas ne ing metong abalugbog. Kanita Jesus, megsalitaya ngana. Metong kuwaring tulisan, ban kailangan ning munta kayo kete, pakasandatang espada at batuta. Aldo kaya beyo ko kabang manaral ko king templo, at kapilan man, yuko de kapan. Dapat kailangan pinmatupad, ingat siyo, king kasulatan. At likwan dering sablang kaya bena at tinipladla. At inmetong kayanakan at tinaluki kaya ayalang aliwang piblas, nunemoing metong atelang linen abela balana. Itiman de kapande. Dapot, melakwan niya mo rin karinggamat daring linen ng balabal at lubasyang mekatakas karela. Delare Jesus king mata sa pari at ding sablang pamuntok apari at ding makatwa at ding eskriba mitipon lakarin. I Pedro tikyane king makarayo, ang gaking patso ning mata sa pari, at may kiluklukan niya karing gwardya, magsalab king api. Ding pamuntok apari at ing mabilong nga Sanhedrin, maninton lang katibayan laban kang Jesus, bare sanang ayatulan kamatayan. Dapot, ela manakit. Dakalapin ding mga laram asinaksi laban kayo. Dapot patutura mi laban-laban. Ding mapilan tinalakadla at pelad de laban kayo ing malaram asumbong ayanti kanini. Dimdaming sinabi na, ako lasakan king templo, agewaring gamat ding tao. At kilob ni nga lungaldo, mitalakad kong aliwa, ay ragewa ring gamat ding tao. Dapot inggil man kaniti, elamiyak mayak making patutura. Ing mata sa pari, kanita, tinalakadyaking arapaning kabilugan na kapulungan at nga ng kinutang kang Jesus. alakang nga pakibat kanite? Nano iting patutuan dareting tao laban keka? Dapot iya alayang imik at eya bitasang minye pakibat. At ing mata sa pari kitnaneng pasibayo ngana. Ikapi ning Kristo, ing anak ning Nuan? At Jesus ngana. Akupin. Atakit yung anak ning tao makalukluk king wananing upaya adaratang karing biga king banwa. At ing mata sa pari ginabak na ing sariling tunikana at ngana. Nanula pang saksing kailangan tamo. Dimdam yung kalapastanganan, ngayo paya. At ilangan sildak ding kayatulanda, sukat yang mate, ding mapilan karela, pigmulan ding pigluran, at tikpande lupa, at pigmulan ding penampa, at kukulisak da. Manula kang eni. At ding gwardya, selurande, at penampaling dyanaman. Samantalang i Pedro at Chuking Pacho lalam, ing metong karing ipos ng babay ning matas apari linapitya. Ikit keng magsalab ka rin i Pedro, at pekalaweneng marat na at nga na kayo. Ikaman, kaya na kang Jesus sa Nazareno. Dapot, lingad na iti, nga na. Eko balo, eko aintindihan ning sasabihan mo. At linwalya king lele pasbol, at tinulawak ya ing manok. Dapot inyang ikit ne ka rin ning ipos a babayi, pasibayo, nga na karing pakatalakad ka rin. Ing taong iti, metong niya naman karela. Pasibayo, lingad na iti. Miyumanuman mong bagya ring mismong pakatalakad ka rin, ngara kang Pedro. Tune piningi ka metong kakarela, uling tao ka Galileo. Dapot, yamig mulayang may managkas at minyumpa. Eke man kakilala yung taong sasabihan yung yan. Kanita muring penanditay ta, ing manok tinulawak yang kadwang ukdo.
At Pedro, aga nakanay tang sinabi ng Jesus kaya, bayuya tulawok makataduang ukduing manok, alingad mo na kung makatatlo. Atalus na yung depat na at biglayang menangis. Kabukasan na yaba kamaranon, ding pamuntok apari, mi pulong lakambering makatuwa ang poneskriba. Nanupata, ing kabilugan na Sanhedrin, pepagapos de Jesus, liwalde at pepayatad de kang Pilato, ipilato kitnane. Ikapin ni ngari daring udyo, May kibat ye Jesus nga na kayo. Ika na mismo'y sasabi. At ding pamuntok apari, dakalay na pag-asumbong laban kayo. Ipilato kitnaneng pasibayo. halakang bitas ang apakibat, lawan mo, nung nuwan di karakaling sa sandali ra laban keka. Dapot Jesus alayang pekibat nanuman, inyame nga pamulalaya ipilato. Balang aldo fiesta, ipilato, ugali na mibulos metong karing makasukol, itang ninuman adwanda. Ngeni atin metong atawong milagwan Barabas, akanita makasukol, kaya bedaring aliwang megalsa, at mekamate kanitang panawuning pamagalsa. Inyang dinatang laring kekaldan at pigmulandang inawad kang Pilato, itang sadya ng babye karela, ipilato pekibat na. Buriyeng ibulos ke para ke kayo, ingari daring udyo, Ampat talus king pauli namo ning dirya, inya delum de kayay Jesus ding pamuntok apari. Dapot ding pamuntok apari, sitsutan dalaring kekaldan, kingadwandang king ibarabas siya ing ipabulos na para karela. Kanita migsalita yang pasibayo Pilato nga nakarela. nung kanyan, nanoing sukat ng daktan, king tao ngausan yung ngari daring udyo. At ila pasibayo lang kinulyo sa sabyanda. Ipapako making krus. Ipilato kitang nakarela. Bakit? Nanong depatanang karokan? Dapot ila kinulyo lang masikan. Ipapako making krus. Inyay Pilato, bana lang aplakan ding kay karaklan, pepabulos ne karelay Barabas, at kaybat ng inutos ing batbatan de Jesus. Binyene karela bayang mipako king krus. Ding sundalos de lare king kilob, nga nawari king pretorio, at tinipon dalangan ding kayabera. Pepasuluran ding balabala purpura, at mili ko lang suksok antimong korona, at pinutong de kaya, at pigmulan ding pigayan. Bapo, wari daring hudyo. Pemaspas de buntok king metong atimbo, at sakare pigluran, at siniklawd la arapana. Pupugayan de, at kay batdeng pitaru-taru, likas de kaya ing balabal a purpura, at pepasulod da kaya ing sarili ng imalan. Linwal de baring ipako king krus. Pinilit de ing metong alalabas ay batbaryo, Simon at tao si Rene, Tata dari Alejandro at Rufo, baneng pusanan ing krus ng Jesus. Delare Jesus king lugal ayaw sandang Golgota, ing buri ng sabyan, lugal na ning bungo. Inalukan deng alak asemutanan mira, dapot ya tingyana. Kay ba't pinakure king krus at pira kera ing imalana, at mi pangalmala nung isano'y miyabye king balang katao. 3 oras ning abak inyang pinakure king krus. King Rotulo, apakilala king sangkan ning pangapakuna, antikeni ing mababasa. Ing ari daring hudyo. At pinakurong kagnana ring adwang tulisan, metong king banda ng wanan, at metong king banda ng kaili. Ding lalabas lilibakande, pipiling-piling dalaring buntok da, ngarang sasabi. Aha, ikang makalas sa king templo at kilub ni lungaldo, italakad meng pasibayo. Iligtas mo yung sarili mo. Kuldas ka, king krusayan. Makanyan mo naman ding pamuntok apari at ding eskriba, pitaru-tarude, at ngara king metong at metong. Linigtas na laring aliwa. Ing sarili na ay napalayaligtas. Bustan yung ing Kristo, ayari na kanuning Israel. Kuldas siyang king krus, baming akit at maniwala kami. Pati na retang kalupan ng makapako king krus, lilibakan dyan naman.
Inyang miras na ing kaugtuan aldo, mera lumdum king mabilog alabot ito. Ang ganay tang alas 3 at nakinulay tiyang masikan Jesus. Eloi! Eloi! Lama sabachthani. Nga nawari, Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? kabudding mapilan ayat sukarin dimdam dayta, ngarang sinabi. Ausa ni Elias. Milaya king ing metong karela at sinosone king aslam ing metong ayaspongha. Inastane king metong atimbo, pepasimsimne keya, kabang nga nang sasabi. Manaya kayo. Albenta mo nung datang yapin ni Elias, baning ikuldas king krus. Dapot Jesus kinulisak yang masikan at me patadya inawa. Siklod tapo. Talakad tapo. At ing tabing ning sanktuaryo, megabakyang mepidwa, manibatbabo ang galalam. Ing senturyon, ang makatalakad tulid na, inyang ikit na king mepatad ni inawa, nga nang sinabi. Katutuan pin, ing taong ini, yaying anak ning Diyos. Atin mo naman ka rin mapilan ababaying makabatso, ibat king marayo. Kareti, makayabe, Mariang Magdalena, Mariang Imana, di Tiagong anak na at Yoset, ampon isalome. Deti sa jareng tutukyan at susuywan, kanitang karinya pa Galilea, at atilo naman karin ding aliwa pang babaeng tinuki kaya, kanitang sinubaya, Jerusalem. Inyang mabebengi na, at pablasang aldo na kanita ning pamagsadya, nga nawari, bespiras ning sabat, Yose ataw Arimatea, metong apikabaluan agalame ning Sanhedrin, amena, manenaya mo naman manakit king pamag-ari ning Diyos. Matapang yalubli napit kang Pilato, baning ipakisabing kwanan ing bangke ng Jesus. Ipilato kisdana ng inyang mindimdam neng mete Jesus. Inya pe payawos ne ing senturyon, at pe kibitasana kayo nung mete nepin. Inyang abitasan na itiking senturyon, tinulot ng kwanan ng Jose ing bangke. Jose at inyang seling telang linen, kildas na ing bangke ng Jesus, king krus, at binalot na kaniting telang linen, at binili niya king metong akutkutan alinukib king batu, king libis ning bundok. Kay bat pe paragos na ing metong abatong maragul, bilang takap king pasbol na niting kutkutan. Pagumasdan dayti ri Mariang Magdalena, ampo ni Mariang Imanang Jose, at ikit da nung ere kitkut Jesus. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Maya payabak po kay Kuhangan. Payabak mo naman po, Among. Bakit ako? Pinuyat da na ka. Kay kita pe paglakaran da ka pang marayo. At sa kara ka pa pe na talakaran at muking kalamba, tuloy na ning maya pabalitang at muking kakaba, ne po. O kumusta kayo? Okay kayo mo. Buriye po yung ebanghelyo tamo. Ulen nyo po, ne, may masa kami at may blamo, role-playing kami, ne po. Yung commentator, yung kikatang narrator, siyempre yung paring matabay, yung Jesus. At kay ba't yung lector staff, ila puring aliwang karakter, kayong pamaylasa na ning Ginoo. Uy, kayo na ang papilyo. Ha? Meron. Wari po, meron manalbe nga tamo, ne po. Pota ka nung keng metong apyalong, ing meron, ne po, tsuya keng lele, manalbe yamu. Pero ing meron, potang manalbe yamu, dapat makyala, mali.
Neng kay po tang mamyalong kalimbawa, ro, balo day ni rin pamepe. Ne po, tang kay nga tsuking lele mo nga nakeka, yan yung baldog mo, yan, nga nakeka. Ay, aliwayan, at bildog metan, ha? Masira ka kanyan nga na, nang malyari keka, eka masura ka yan, po, pakyalamana ka, nang sabyan mo, malas, maiside nga mo kaya, anyapin, katutod, kaluguran kong kapatad, o yaning mumuna. Mekad, bilang meron itamo, sasabyan tamo, hoteli naban. Agyo na naman, ale, anak na naman ning Diyos. O ba't, meki bunuan, karela. Ong diyang yan, agyo ng takasan yan, nga tamo. Pero wari po, tinla naman sasabyan, diskarte na yan. May pakialaman keng diskarte na, ale, na anong diskarte na ni nga pong Ginoo, lumaban. Bangkanita, asaul na ingkarokan kapamilatana ning kayapan. Uling linaban niya, unang pamyaliwana, karela. Hanyapin eya linaban. Nune, may natiliya ketang kaburyana, ningibpa, at king katatawlyan pin, managumpeya. Kaluguran kong kapatado, iteng mumuna, eka, makialam, diskarte na ni pong Ginoo, yang kekatamong tukyan. Neng kaisong manalbe ka mo, pwede mo naman itang nakakainge. Ne? Ano yung muring sabihan? Manalbe ka mo, kay bati ka pa yung mainge ng mainge. Ngayon yung lugub tamo king panahon na, ning maleldo, hagkatani nga pong Ginoo kekatamo, ala pang gulisakan keng bale. Ne po. O ba't kanuning kay may kakagulisakan keng bale? Kasi buri mong pakit, ako dapat yung matuki, ako dapat yung masunod nga mo, ne po. Makanyanyak mo. Hanyapin, ing tatang pakasikan na yung boses na, aro, makibat yung ima, mas masikan niya boses. Bandan tauli, resiping bale, ninaanulang ngara. Bakit? O migugulisakan, ale, maging normal na mo, ing gulisakan. Pero, bala mawala, itang kagalangan. Hanyapin, hewari, makalungkot ngayon, yaliwana rin imam, puntatang deng gugulisak. Pati rin, yan, kaya kayo ba't yan, ha? Eka na ako. Pero, tutupin naman, ning kay matas la paboses, ding anak kaya katamo. Kaya ning panahon na ite, nga pong Ginoo, ni respeto na. Te paborene, ing tao keng siglara. Pero eka managumpe keng sigla, eka managumpe keng singkasikan boses. Noon managumpe ka ketang katahimikan mo pamakyagom king apong Ginoo. At king katatawlian kaluguran kong kapatad, ning kaya kamo pala meron, kabakas na ka ning apong Ginoo. Botang kay gawa na kang kabakas na namburin sabyan, sung minyambot ya, sigurado atin kang dake, tingkang balato, ne po. Makanya niya kasi nga pong Ginoo ketang tagumpe na, itamungan, migtagumpe. Nya kaluguran kong kapatad, ngening lulub tamo king panahuna, ning baleldo, tamo mo meron, tamo mo manalbe. Nune, kayagom ng Kristo, paborentaya muna, keng diskartina. Uling diskartina, mas migit yang mayap at masalese, kesa keng diskarti tamo. Tayo pakialaman ka rin. Kadwa, king pamaglub ta king maleldo, katahimikan. Gulisakan singkasikan boses. Nune king katahimikan ka rin taya tune, kayagom. Ing Ginoo king kayang pamaylasa, hanggang king kayang kamatayan. Dapot ing katlu, ing Ginoo sigurado, kabakas taya, balatwa na katamo. King pamanyambut na, itamungan, manyambut. Amen. Pasyag tayo po yung kekatang kasalpantayanan sa salpantaya ko. King Diyos, ikpang mayupayang tutu, lina lang king banwat yato, at kang Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ning banalay Espiritu, may bait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete. King katlong aldos sinubliyang mebye,
Pepaitas siya banwa, makaluklukwa na ning Diyos, igpang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabie ampon may nga mate. Sasalpan tayo ko king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanangga. Amen. Manalangin tangin ni King Ginutang Jesucristo at King Kayang Epasabing lugod pinupus ne ing dalan at linigtas na katamo kapamilataning Kayang kamatayan at pamanyubling mebye. Katangan pong manalangin, Ginu pakayapan me ing kekang balayan. Ginu, pakayapan me ingke kang balayan. Jesus, kapamilataning pamangan at inuman ning Eucharistia, tukyan mo kami king dalan ning biye, maging sikanan da kasat tula, ipanalangin mi keko o Ginoo. Ginu, pakayapan me ingke kang balayan. Jesus, kapamilataning kekang pamaylasa king mula ning Getsemani, sa upon mo ring sablang mamamate king oras ning karelang kaligaligan, at ipagkalumo ka ring ganagano, ing tetagan tupad king kaburyaning iba, lalo na potang iti binang masakit. Ipanalangin mi keko o Ginoo. Ginu, pakayapan me ingke kang balayan. Jesus, kapamilataning kekang makatuliran a pangarakop at pangayatul, ganakan mo ring makasukul paulining karelang kayatulan, o pangayatul kapamilatan ding marok a ukom. Ipanalangin mi keko o Ginoo. Ginu, pakayapan me ingke kang balayan. Jesus, apigtag silan at pepaimburisan ding kekang kakaluguran, maging malapit ka sa karing sablang malungkot, pagkaluban mong kagiwan, makikaluguran ding kekang kapatad. Ipanalangin mi keko o Ginoo. Ginu, pakayapan me ingke kang balayan. Jesus, kapamilataning kekang dalan ning krus, bawasan mo ing kakarganda ring sablang daralan kasakitan at gawan mong mayan at aintindihan ing karelang aliwa. Ipanalangin mi keko o Ginoo. Ginu, pakayapan me ingke kang balayan. Jesus, kapamilataning kamatayan mo king krus at ingmit mong ligaya mong pamanyubling mebye. Patawaran mo ing sablang pamikasala, dinan mong biyering yaganagano. Ipanalangin mi keko o Ginoo. Ginu, pakayapan me ingke kang balayan. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamungan, iulino sana king kayarian ng maligaya ring kapatad tamong miyango na biye. Ipanalangin mi keko o Ginoo. Ginu, pakayapan me ingke kang balayan. Ngeni aduan tamong sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, bustan mong ing agus ning kekang kapatawaran at biye, kuldas kekeng sabla, at idala na ke kami, ingalang kupas mong tula at ligaya, king kayarian mong alang kayangganan. Amen.
Manalangin kayo kapatad, bandeting kay katamong daon, matanggap la arapaning Diyos, sipang mayupayang tutu. Tanggapanes saning ginuiting daon karing gamat mo, king ikapuri ti kaligay ning kayang lagyo, king kay katamay kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, hoy pamimiglalang gawa na kesa ng kalugod-lugod keka ning pamaylasan at kamatayan Jesus, abugtong mong anak, magdilidili alake nga karapat, dapot akam tanasana para keka miniting ganap a sakripisyo, ing lugod mo't pakalulu, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King ginuma natili ke kayo, At keka antimurin, yatnayo rem puso yo, makayat nano king gino, pasalamatan tayong ginu, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos kingalananggat lubos mayupaya kapamilatan ng Yesukristong ginumi. Bistaman nalayang kasalanan inamin na ing kasalanan mi. Bistaman malinis siya, tinggap na ing kamatayan bani kabus na kami. King kapamilataning kayang kamatayan linupig na ing kamatayan mi. King kapamilataning kayang pangasubling mebye siblina ing biemi. Hulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa daralit ming kekang ligaya. Layon makyabe kami kingalang tuknang dang pamamye kapurian keka niyang hamingan manalangin. Tunay kapin banal o kinusibol na kaning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingain king ambon ning espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Inyang mi pagtaksilan at manyaman king lubnang tinggap ing pamaylasa, kinwaning tinape, at kabang pasalamata na kapiraso ne, at binyene karingke ang disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye iting kanakong katawan amidaon para ke kayo.
Makanyan mo naman kay batdang minapon kinwaning kalis at kabang pasalamata na kang pasibayo, binyene karingkeyang alagad nga na, kuwananye at minum kayo kaniti ikayungan. Huling iting kalis ning kanakong daya, ning bayo talananggang tipan amibubu para kekayot para karing dakal, para king kapatawaran, ding kasalanan. Daptan nyo iti anting kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Ginuking kekang krus at pamanyubling mye, kinabus mo kami. Ikaing tala pagligtas, ikaing tala pagligtas, ikaing tala pagligtas ning yatu. Ginuking kekang krus at pamanyubling niye, kinabus mo kami. Ikaing tala pagligtas, ikaing tala pagligtas, ikaing tala pagligtas ning yatu. Iniangyan ing gaganakan ming kamatayan at pangasubli ng miye, daraon miya keka o Ginoo ing tinape ning biye ting kalis ning kaligtasan. Layon dakang pasalamatan, uling tinuring mo kaming karapat dapat talakadarapan mo at sumuyo keka. At mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ang makirake king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o Ginuing Santa Iglesia mong makalaganap, king mabilog ayato ba ni ganap me king lugod. Muna, kambening kaya kaming Papay Francisco, Florentino ing kekeng Orsobispo, Pasiano ing Obispo Emerito, ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming metudtud na kambening kapanayan, ing pangasubling mie, at ding sablang mayang unabye ame nalig king kekang pakalulu. Tanggapan mo sana king maslag mong arapan, pagamwa mo mi pakaluluan mo kamingan. Ban maging karapat dapat kaming maging karake king biela nangga. Kambening Nuana Virgen Maria induning Dios, kambenang San Jose ing mal ng esposo, ring Nuana Apostoles at ding sablang santos, ame matula keka king kekabaning panahon. Layon puryan dakat paligayan, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambena at kaya, o Diyos ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, kekaing sablang dangalan at ligaya, manggaman king alanangga. Ngamin tu king utos ning talapagligtas at miyubog king turuning Ginoo, mangangastangan pong midalit.
anting pamamatawad mi, karing ikasala ke kami, emu ke ipay saul king tukso, nunay kabusking marok. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, balagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king saup ning kekang pakalulu, parati kaming manatiling ligtas king kasalanan at mi pamingwa king sablang kaligaligan. Kabang paninayan miyeng nuwana paninasan at panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles at ngayon isasabihan mo kaya kami, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan, ing kaya kang iglesia, at agpangking kaya kang kaburian, mayapan mo ing mikakapayapan at pamisan metong ya, ikang mabibiyet magari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At keka antimurin. Ipakit tapoy mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kongan. Kapayapan po. Pwede na siya. Niyo ang kordero ning Dios, niyo ang milalako king kasalanan ning yato, nuwan na rin may yaos king apuna ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap keka, dapat igkas miya nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, ingata nakatasa at isadsad, hangga king biyela na hangga. Amen. Dati gumakong metong.
Kaya kayo pong kapatadming at yuking karelang pibalebale na may katagon king banalamisa, pangadyan tayo po yung dapat ng espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan na sakramento, dapot pauli na ningening penandit erka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kaluguran da ka maigit king sablang bage at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Emo sana paintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Hoy pamimiglalang kapabilatan iting pamanganing Eukaristiya, pinawi mo ing kekeng danop. Ing kamatayan ning anak mo, pagkaluba na keng kapanayan at patibayan na ing kaming kasalpantayanan, kapibabatan, manano na sanang iting pamanyubli ng mebye, di na naking kapibabatan at tayra na keng papunta, king kaligtasan. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Deta pong atin lukluk ko po sagli, ulim pong Palm Sunday ngeni, actually niya pong Ash Wednesday, may kalingwan niya, pero atin tamo pong second collection, kaparakarin niya pa rin po king alay kapwa ne po. So ini po muntaya naman king sakop for the different projects na ning Archdiocese, especially for the poor, para kareng pakakalulu. Panta po mabilisan mo, tuloy-tuloy po yung kakatamong schedule kanyan for the Holy Week o yung Banala Parumingo. Atin pa pong atlong misa kanyan, yan naman po yung schedule alas 8, kaibat po alas 4, kaibat alas 5:30. Starting tomorrow po, atin tamong misa recollection. Starting Holy Monday, ngayon po magkamali, Father Jeff Bacani ne po, on study leave yang ngeni from the Mother of Good Counsel Seminary. Tuesday po, 5:30 yan naman, Father Pao Cabrera, ya po yung parish priest na ni San Ildefonso, Balitukan, Magalang. At kay Bat Wednesday po, Father Jerome Roque, ya yung spiritual director na ning pre-college department, again from the Mother of Good Counsel Seminary. Ken pong Miyerkules, Huwebes Santo at intamo pong Dakit Cordero, kay batita pong misa na ning tauling apunan at kay bating Bihilya, King Santissimo Sacramento. Biyernes Santo po, at yan dita ka pa magbayo, alas 5 ning abak, dala na ning krus, tapimpong pangkaragulan, magumpisa po king San Rafael, derutan tayo po yung Mabiluga Parokya hanggang Muli Taketi. 3 o'clock po, pamamuge king Cruz. Dapot bayo kaniti, nung ating kayo pong magkamali Facebook,
ita pong Bright FM, ya po yung official na ning Archdiocese ita, pwede tamo pong migunam ka rin pitong amano, king karikatamong pibale-bale. Karas na po ning alas 3, mikitikitake ni para king pamamugi king krus. Dati po, painawata pa, bayo yung prosesyon. Pero ngayon po, painawata mo mong bagya. Alas 6 po, prosesyon ne. Dire-diretso ne po. Bangante tama kayong mabibengi. At kaibat po, ing Sabado de Gloria, kalupananitan dating pamamendisyon api, ampoing danum, ampoing vihiliana, ning Paskwa. So ini po, it will be at 6:30 in the evening. Domingo po kanitang pamanyubling mebye, magumpisa tamong alas 4 keng salubong, at kaibat po, magampanan niya yung misa. At kaibat, yan naman po yung schedule of masses, regular Sunday schedule tamo. Pero pag anaka, siguro po itang mumunang misa ng alas 4, medyo may parado niya. So itang 6 a.m., baka alade pa mo. Siguro mayari yan, mga 5:30 magmisa na kanta. That will take the place of the 6 a.m. Mass. Ne po. So ita po kanya ning schedule tamo. Deta po nga lapang programs, atin pa po yatang mapilan, pwede tapong kumaking office or mangutang tamo ka ring greeters and collectors. Sana po, ining karakal tamo nga ini, sundo tayo pong tukyan, inga pong ginu. Nganapin, tamo meron. Nune, kabakas tamo. Kung baga, kayabi nakatamo ni nga pong ginu, tamo mo kabud mamanalbe, tamo mo kabud spectators keni, but we are part of this because this is for all of us, para kay katamo ya. Talakad tamo po. Ing pong makakabit ka rin programs, tuwek magkabalian po itang karen tarpaulins, bukas siya itang banal na bundok. Pero cancel niya po bukas, may postpone niya, kanya pong Wednesday. Holy Wednesday po, 5 o'clock, mag-start niya ka rin king banal na bundok, king magalang, at 5 o'clock, mikitikit tanak ka rin king first station. Okay po? Na po medyo maranon uling Miyerkules Santo na ito, matao na po kanta. Kalupas yung Lunes Santo, halos itamo mo. Ne po. So ito po yung schedule na ning banal na bundok. Yung ginuma na tiliya, kaya kayo, At kekan timurin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutukang bering kaya kong familia, kilagyo ning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne umetana, king kapayapan. Salamat, King Diyos. Maya payabak po kaya kongan. Atinta mo pong lost and found a wallet, apulot de puring. Pakiklaim yun mo po, King Opisina. Dakal pong salamat.